kuri available balance twabonagaho amakowa twari dusanganwe, hano tukahabona balance. Muri kubona ko balance yanjye ni 0. Hey guys, reka twongere tubasuhuze kandi tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu. By'umwihariko murabizi neza ko channel yacu ivuga ku mushinga wa P-Network ndetse no ku mushinga wa Kowa. By'umwihariko uyu munsi tugiye kuvuga kuri update igaragaye aka kanya muri Kowa tumayiningiraho. Nizere ko iraza kubafasha ku bantu barinkinze adresse zabo zo kubikura iyi Kowa hano muri Satoshi app. Ushobora kwibaza ngo amakuru tukuzaniye nayahe? Amakuru tukuzaniye araryoshye kandi ni meza. Icyo ugiye gukora kugira ngo ubone aya makuru, fungura application yawe ya Kowa cyangwa ya Satoshi. Numara gufungura application yawe, ukande hano hantu hari ikofi, hari akantu kameze nk'ikofi. Then numara kuhakanda uraza kugera ahantu hameze hatya. Ngira ngo murabizi neza ko mu minsi isanzwe kuri available balance twabonagaho amakowa twari dusanganwe, hano tukahabona balance. Muri kubona ko balance yanjye ni 0, ahubwo amakowa yanjye yabaye frozen yose yimukiye hano hirya. Iki ni ikimenyetso kigaragaza ko warinkinze adresse yawe neza. Ibyo muri kuvuga ngo adresse ngo umuntu utabonye 0.1 T-Kowa ngo ntabwo yarinkinze adresse neza, ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Genda urebe ino update, nusanga Kowa zawe zose zabaye frozen, uraza kumenya ko walinkinze adresse yawe neza. Guys, reka toze aka video gato nagira ngo mbereke ku bantu uri kubona ko ugiye nko ku withdrawing cyangwa ku linking address, bahita bakubwira ko available quantity ari 0. No kuvuga ngo mu masaha ari imbere turaza kwakira 25%. Ngira ngo izindi Kowa ziri frozen muri kubona ahangaha, ziriya Kowa ziri frozen, ubwo hazasigaramo 75% ariyo tuzajya tugenda duhabwa gake gake. Monthly hari icyo uzajya uhabwa buri kwezi kugera imyaka 2 irangiye. Guys, nimba turakora subscribe kuri iyi channel, ushobora gukora subscribe ugakanda no kunzogera kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 kuri update za Kowa mining ndetse na P-Network. Thank you so much, see you again later.